Hai ngọc chú. Là dầu đuột uriura. So good. With this competition, the best chutney maker, and this goes to none other than. So congratulations ya Ilok Ijongai Belayo. Pelok perjuangan ni lah sedang ya kini ke chutney wall jongi bat kini ke yo chutney hani balong presiden da Umar Binu. Di jalak beli mentah. I 16 watermelon. Watermelon kedan kisani berper berpila Banyaman. Ya mat chutney sudah tinggi sirkai bang ikop sat. Kemudian kijot kat kijot sih mo. Oh best time kali bagi pajbahi kini judge ti kiba job kini yo ya ka resipi jongki jong new chutney hapo ke magic resipi ke kedung chef magic recipe ba kansa benalut borok kawe kari India menong no ti bat kini kan lo jing sarong na bata jong kejelahi borok kawe kini ki kena klay mat chutney besar bah pi mat chutney you kum tu number 9 udu dan you super Dan fish. ha Ada yang dan try submarine can. seven can nang ta wei dehปะเทาเดินเอ็มปะเทาbang niพี่บามจักนี่สุดาเนี่ยพี่บามnak bakal jana ni kamu vianut ngam nut sana ni ke seluruh hari ni oi okey tah sebab sebut mah check ladies and gentlemen, welcome to the autumn wonder sale brought to you by Grow Together here in Shillong. What you're seeing here is a chutney making competition. It's a chutney war where local chutney makers are displaying their chutneys, where you can taste, you can be the judge and vote for the best chutney, and you'll be able to vote also. Lada bidan hang ni haka sin ko ni kong pidang shirung nang tay kani hang ni idon ya kani ka chutney making competition ni taka thma chutney ni ka chutney war kamni chutney nong war kama ka chutney ka thma chutney ka ba phila banwan banashim benta da ka ba mat ki chutney nang ta sa vote ya i best chutney hang ni Shillong lada phi snow hun ni te chutney ba phi jet ba phi mat phila ban vote tang ka wei bat nang ta ita iba phi vote ila ban poish ka nam job kino ki bajam kila banyo ki price na kaliang jong wonder chef bat hakju ka por ka recipe jong uni local chutney jongi nangni narilong khasi unle ha ka magic recipe ha ka chef magic recipe jong ka wonder chef ka bamot kan lek boro ka we kari hangni ha India jongi ka bamot kani ka de kalat ka kabu ba ki chutney jongi nangni nari khasi ken poi sa kari boro ka we Tiwan Syekhamat ban yatis ti pila ban bam chutney sudah kumbalong lem ki legend ki ada bam hakini khniat minute baladem klem ja klem putharo klem e bam chutney sudah lani pila ban bam bakajaru kadan syati sekendong tinang ya bam kila janlut balut kila janlut drangdan kidangdan ti pila ban mat kat kom ke jing snow dan kam ke jongpi but then come see we don't have to pay anything Hinggan kam mensiwi kani Henry lada pidon pat ya ki favorite contestant ki jong phi pila ban shim pat you number phone naik ni ki volunteer sang ni khenang pila ban order you tu chutney jong phi naik ni ki contestant te kalau ru ka kabu dam da ki contestant baya kasap ka jong ki bagi ki don kila ban peni sya ka pertai ba kila ru ban business halor jong kani to ngan chu puli yang ni dan tomato chili, tomato chili, red peanut, dry fish with ginger, ayu ni. Ginger. Oh ginger, bakla spelling tu, kau tentang ginger. Nang ta banana flower, senti ukat rudan chutney, nang ta pasir kat rudan, nang ta tamarillo dan
Nganili ban keno standard kat balai with ni sungtho. The fish in this kind with dried taro leaves rudan. Nang ta nganum keren hajan yo. Ayu kani gawe. Yellow mustard 11 kadang kani biskot chutney biskot. Nang tadi tu 12 dua. Peanut coriander. Nang tahu dan Nepali chutney, dan smoky pineapple, dan Nepali chutney, dan watermelon, dan dry red flakes with garlic, chili, dan chicken liver. Kelong ni kelong donut siar. Oh, 2 jam siar, sorry. 2 jam siar chutney, dan 3 tomato, uding, sosa, dan. Sobaingan dihing, sorry, sobaingan dihing udon, dry fish udon, fermented soya beans udon, roasted bell pepper udon, soya chunks udon, mat, dry fish dan sidol chutney. Ani johok hani ngampadi weiru ni chutney badan hani ngam jumat sisian dulu. Dengan try la damat undang tabun undang sufi undang long thamai. Pilipiwan sekamat bani man long wood te ngatrai kan long ke jing mentoy ke kraw na batau kli jong pi bam su and please take your time mo pila ban simpor ban wood it's okay mat suara arda di chutney pila ban pej ye ki sapti ki jan kindap keleng pila ban bam jas des kendong ru gadon ke jar ada sat ti pila ban wan wood yang kham sibit rum leleng ti henrei simpor nomor kani kendang don kumni kumba ar kata yang ni kat hadu bengi seperti pendapat dia ki nong job. So ini bedang wood dan hang ni. Hello. Wood hang ni por si How is it? Huh? Tong number lah biar. Number. Kalong no. It's absolutely mouthful, I should say, because like each and every chutney has different tastes, and I love it. Kiso kumno ini competition. Yeah, it's a great initiative. I like it, and get to taste different types of chutneys. So yeah, kudos to the ones who made all these chutneys. Thanks so much. Kadang don. Ngangan kebut tangkawin ni. Oh, iwi bre nomor ngan vote no lupa tangjong Mrs. Jong Lejong nomor bang amlang. Ha? Sa liwat sa Mrs. Jong Lejong kan nomor. Sorry, maaf, sorry. 17. Huh? The watermelon is very good. Ana? Yes. The watermelon guy or lady, kudos. Ay tama ay ngamsakan bas. Te nomor judge bangawan rahim mga chutney na batajilok jonga haban vutang na batajilok jila jong. That's bias. Bias kamu apa ngayo vote nang gawin. Number jing di dunia pinino lupa screen. The job ru shibet. Kan jong i Mrs. biang ha chutney jong pi. Iba Melvin nang ni nang ma ban shen. Khamtam li kini chutney na po nasha chutney mizo lele ki balong hair ba ki ba. Let's use the word exotic. Oh, exotic, Yeah, yes. Miss bro. Not even miss. That's fine. There's always a next So time. next time, next time. Thanks. Teman, next time Pak Mersian permi mas permi adan habelian no nomor ma. Okay. Si sa feeling fast, mentar ni dan tang arpusan peli. Oh. The next nga try maybe ngin sampai ngila increase sa tiyak sampai very limited slots. Thank you so much. Thumbs up to buy code 3 minutes well. These guys go together too. The number. Bili nyo. Okay to. Okay. Kila. Cah, ngiru ni amat lang no. Pelok ni pikidan gini chutney beper. Uwe ni kini chutney lala. One person, one. Lala. Today garlic chili something. Nepali chutney. Kaya ni kian nang ha ban chutney yun don sap ha. Jid di Nutrela ni du tungtam. Number are how?
half. Ai lang ya, kong iba. Ai lang ya. Cúp nè, Khlang. Cúp lại. Ini amat no ini chutney mentah. Cha anh thì chutney do. Ini chutney ini. Hang tay kembang. Tolak biang. Pi bila jid we, pajid ye. Remember the number of whatever chutney which you like. You remember the number and then you give a vote out there whichever. Shidol chutney ni. Ni du khat pra. Ni du khat pra nama ka khat ngati ngamla sungui perlok ngamla ban. Ayu. Okey man. Ai mat nga. Kiman. Kau mat sini. Kiman. Don umsok. Sim. Soft drink. Tas. Mat. Di. Oh gini Mas. Masan. Come on. Pipiang. Pikat sampai buruk bilang. Dah ai nga tu. Lalu kau. Ngala jauh dut uri ura. Nada ai nga ini. Ngan sim nang tang selik bam lang bat ka. Tu hoi. Ai bai ti bajer ngam. Tu watermelon ro ai lang pin dia. Dah. Jangan apa ni pi parlox. Dan you hang ni. Kenang bang ada batai pi. Udah mah. Tu ni udon watermelon. La di blaklet kerteng. Watermelon. Chutney do. Ayuran namat kaim ta sisien. Oh, bit dah. Dahat bro. No wonder ki beliau ki abam chutney sudah iman merubang dia. That is good. Dulu chutney. Ya, watermelon. Ni jerngam. So good. Just too good. Too good. Bang lah. Ini di sini dok ha. Man, this is so good ya. Of bit pula. Alright, pelak pi kini hang ni lai mat kini ki chutney hang ni. Pangabam begini ka garu nang ni dan kapa dan kini ka senir masih jali. Ini mat kai long gemno. Nice. Hello to our brother there. Yes, nice. So this is I'm tasting I don't know which chutney is whose. I mean it could be Nepali chutney, it could be Khasi chutney or Garu chutney, I don't know. But with Garu dish. Let me try. Cái nắng này mà ngầm đó lại đó mình bám được bọc khoai. Nomor ba, khamsat. At least have jet connect taman York man. Aladi ba. Market is good. She's the owner of the Mandas Kitchen. Oh, okay. So, where do you have your thing? It's a cloud kitchen. Where exactly? Like I used to cook at home. Yeah. And then, But people can just order and all that, no? call and, Oh, okay. Wow, what's the number again? 70059. Wait to number 70059682246. So if there's anyone who wants home, you do home delivery also, no? So anyone who wants home delivery for Garu dish, kapa, and all the lovely ingredients that Garu has to make your tummy happy, please call Mandas Kitchen. Oh, so nice. So mentah kalau along kejeng ya nyau ikivut, yang kermen ba menu ki ba yok ni ki ba jam, ki nyau long kita ki nong sna chutney ki ba shirkai jong kani ka Shillong bat ki jelahi bro kowe. Oh yes. Dah. Ni sepet menu bujap mo. On the consolation prize, which is
at number 5th. And this is Kong Gita Merthong. Alright, Gita na ni-shot ko no. Nota consolation prize, the one had 4th position. Number 17, Badita Ide Kong Adela Risa Supeng. 3rd position, Hakani Galet Shah Chutney Pineapple, kemudian number 14, Jong Ikong Luciana Walang. Ladies and gentlemen, as is happening macam Ikong Lu. The 2nd position, Galet Shah Kali Chutney kembali setengah lagi kasih balik. Kasi ang pinumay, hindi pinumay. Ba't kadali siya ang chutney sneer doha? Ba't kalit siya ikong Cordelia Suyang? So, congratulations Kong Cordelia. Dan pa stay with Shandarata with video ya. With this competition, the best chutney maker, and this goes to none other than Kong Daisy Bowling! So, kanina kasi yung itong ninyo ay kanina title. Tiket tu bilai i. So congratulations ya Ilok Ijonga iblayo consolation prize number 4. Ash, yos nanda ka sign Sanjeev Kapoor. Chef Sanjeev Kapoor, co-founder Jong Ka Wonder Chef. Tiba Ravi Saxena again the MD no ba Sengi Ka Wonder Chef. It's so nice. Ish, congratulations Ilok Ijonga. It's a nice porlok. Di. Apa ni tu bedangsa? Bini tu bedangsa. Oh, di ni kan ni. I kerteng dry red chili flakes with garlic. Aha. Uni tu na yung jong ni. Layo kau ni ngan rak dong ah. Ai tu deh. Ngalabut deh. Tama. Uni tu bang abang ha takadaw. Deserve it. Very deserving. It's so nice. To perlok na piko apa ni sim benta biang si hagini kniat tayo kniat benai banwan nak grow together sapet maman kapor ngapni advertisement nang ni tiba pila ban page kenang ma pi pinyo ya ka jingtip ban pila ban sim benta hagini competition me penlong ni grow together mo tikani ka grow together di penlong da kini ki group ikong Susan bikong iba bat kiwi ki don group hagani po support ni group ban ki penlong ini ki dukan bat kiwi ki jing ki yo ban kershan ya ki perlok ki local entrepreneurs jongi ban jo kapor ban mu airu ya ka platform na beta jong ki namta jong kini ki badan sap ban chna chutney ban kiwi de ki bakin sale ni shakman de tim de ting chutney re ki Bunjat. Kadang pen create lupa. Pemdadan kami bandukan, pemdadan kami bandong bansu banda day nong set bapau. Ndre ya katu ba pipi dan jing sultanat ju pi ban set ni ban ni ha la yeng ni tanah katu hi kalabiang sawan bat ku chutney jong pi lani jingbam jong pi banging sale nang ni shakhmat kan sapau kerteng kum ni bat kan sapau hi ha ka jula brokaway ha ka Recipe, no, recipe yung chef Sanjeev Kapoor. Jung chef Sanjeev Kapoor sunan kan sapau ka recipe. That's so nice. Kau kamu berkat siya. Abang ngapin ni? Nakakantip. Di kam dapat di nombor. Nama beli ngapin ngong pe Larissa, nama udeng ikum yun. Oh. Jadi pada so, de Larissa, okay. Dah pila remun, and then I just realized very okay. Congratulations to your wife. Ni ngeliran. Anyway to, kani kasap kapang kabayo bulay to. Bulay subon pernok diskudo bi pakai video. Lesi hakoi pa competition bangin ngili biang nani shakhmat. Isa penbenai kung iba bi. So nice. Thank you. This is so good. Ngahapan ay jingero nang ta jong kita gibawan man compete. Belami shakhmat. Kidan tang arpusan ngut arpun driu ngut. Ti nang ni shakhmat. Don't shoot ang ba, unfortunately klamian Masuk ban bantu. Karang ni ka first time ti ni happy banle hayur kom ibaret.
the next ngin kapan he no le si kan kam bun ni ngali sukren ay assurance nang ni kam Gin sa lang panaro gin sa dan yang namakan don bit tang jong kawan the chef katate Oh, okay, maybe okay. The huge man. kind of a cooking competition. Oh, yes. Cooking Gin sa lang competition. panaro. Tip top. So nice. Dah, lah biar.